izeye. Amen. Yesu ashimwe. Turanezerewe kuko Imana yadukundiye kuri uyu mugoroba tukaba twabanye muri iki gitaramo, kandi turashimira abungeri b'itorero icyizere kugira ngo tubashe kubasangiza ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Turanabiyegereje kandi muri uyu mwanya kugira ngo dusangire icyo numva Imana yashize mu mutima wanjye kugira ngo tugisangire. Ndanezerewe kubana n'abo bantu bose, n'ibyishimo byinshi. Hari abantu benshi umuntu yagenda avuga, ariko umwanya twawujyana, ariko turanezerewe kubana namwe. Ikindi kintu cyanejeje, nashimye aha hantu harimo abataramyi beza. Hari ukuntu nagiye mbona ukuntu abantu babegeranye igitaramo, numva ndabakunze cyane. Ntabwo ari ubwa mbere, ariko nzokomeza nzi kuko numvishe umutima wanjye wabimbwiye. Nkunze kuba ntari hano, ariko igihe nzowampare, umutima wambwiye ngo nzoza nkomeza nzi hano, kuko nabonye ukuntu igitaramo cyari kigenda, numva birandyoheye cyane. Imana ibahe umugisha. Abaririmbyi bacu, abataramyi barimo batarama, na Imana ibakomeze kandi bagirire neza. Shimye Imana kubw'uyu musore wacu Clement, Imana imuhe umugisha. Harya uzi ko nari nibagiye kubibwira, umugabo umwe mu Burundi yaravuze ngo umutwe si isanduku. Ashobora kuba harimo abantu benshi batanzi. Nitwa NTEZIRYAYO Jacques, ariko sinarinda no kubivuga, biragaragara. Ndi umugabo, ndubatse, biragaragara ko no ntakiri umusore ibyo ari byo byose. Kubera ibihe ntuye hano, kandi sintuye hano kuko umuryango wanjye uba hano, ariko ngiye ntabwo ariho mba cyane. Mba mu Rwanda, niho nkorera umurimo w'Imana. Ndi umwungere mu itorero ryitwa Urukundo rwa Yesu Kristo. Niho dukorera umurimo w'Imana, ni naho tuba umwanya munini. Nari mvuze kuri uyu musore, Imana imuhe umugisha, namubonye numva nanezerewe. Yatubereye umugisha, ubu yarari mu Rwanda, kandi kuva wa munsi na nimero yawe narayibitse. Naragukunze cyane. Imana iguhe umugisha. Tunabahaye ikaze undi muntu wese uzabona uburyo akagera hariya hakurya. Itorero ryacu riba i Remera, uzadusure bizatunezeza. Imana ibahe umugisha. Reka dusangire ijambo ry'Imana numva riri muri jyewe umwanya muto, hama tubone gukomeza n'igitaramo. Turasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Luka. Niba hari umuntu yadufasha gusoma ubutumwa bwiza bwa Luka, igice cya 11 umurongo wa mbere. Yes. 11 umurongo wa mbere. Urasoma umurongo wa mbere gusa. Nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, databuja, twigishe gusenga kuko Yohana yigishije abigishwa be. Arababwira ati, nushaka rekeraho twongere kandi dusome muri Mariko igice cya 14 umurongo wa 37. Mariko icumi na kane umurongo wa 37. haravuga ngo araza asanga basinziriye, abaza Petero ati, Simoni, urasinziriye? Harya ntubashije kuba maso n'isaha imwe? 38. Mube maso musenge, mutajya mu mosha. Umutima niwo ukunze, ariko umubiri ufite intege nke. Imana iguhe umugisha. Tugiye kuganira mu mwanya mutoya Imana iri buduhe. Turaganira ijambo rijanye n'ikintu kijyanye no gusenga, ariko turarivuga muri angle ivuga ngo
amasengesho agira imbaraga. Amasengesho azagira imbaraga. Niko numva narihawe kuko turiganira mu buryo mu bwiza umuntu ashobora gusenga, habe na satani yakwitegereza akabona ko wasenze. Imana mu ijuru yakureba ikabona ko wasenze. Iyo umuntu agiye kuvuga ikintu cyo gusenga, ni ijambo ryagutse kandi rinini, rinarenze ukuntu tworiyenterpreta tukarivuga gusenga icyo ari cyo. Kuko gusenga ku buzima bwa Kristo ni ikintu kiremereye kandi gisa n'igikubiyemo ubuzima presque bwose bwa Kristo. Iyo Bibiliya igiye kuvuga ikintu cyo gusenga, izi kivuga ikagishyiraho imbaraga. Kuko gusenga iyo ukurikiye ijambo ry'Imana ni imperatif, ni itegeko. Ntabwo twemerewe gusenga ari uko warwaye, ari uko ufite ikibazo cya, ntabwo ari cyo gihe cyo gusenga gusa. Gusenga ntabwo ari kwa kundi tuvuga ngo dufate iminsi 40. Ntabwo ari ko gusenga gusa. Dufate iminsi 21. Muraza kumbabariramo urukundo rurimi ruza rugenda rwivanga. Ntabwo ari ko gusenga gusa. Gusenga ni ubuzima bwa minsi yose bw'ubuzima bwa Kristo. Ni itegeko ndakuka ry'ubuzima bw'umukristo kuko ugomba gusenga. Ugomba gusenga biryoshe, ugomba no gusenga bitaryoshe. Ugomba gusenga wumva ububyutse, ugomba no gusenga wumva ntabwo burimo. Jewe ntekereza ngo ni byiza ko dusenga cyane n'igihe umubiri uhawe kubwira ko atari ngombwa gusenga. Nicyo gihe nyaco cyo gusenga. Haleluya. Twongere kandi haleluya. Gusenga ikintu cyambere niyo nzira ikomeye twahawe we kuganiramo n'Imana. Iyo waseze imirongo y'ijuru izikinguka, imirongo Imana iziganirira natwe cyangwa connection Imana iziganiriramo natwe izikinguka, umuntu wasenze neza aza yumva ijambo ry'Imana. Kandi iyo bija kwivanga uzunanirwa gusenga. Iyo unaniwe gusenga habe no kumva ntuza wumva. Iyo unaniwe gusenga habe no gukora, habe n'ubwo uwo mwigisha ukamubwira ikigira 10 gute, yarananiwe yarakwamye mu gusenga ntaza yumva. Kuko hari amatwi aza yumva. Mu Giswahili bajya bavuga ngo kuna kusikia na kuelewa. Ndagira ngo byena nk'abantu bazi Giswahili cyane ukundusha babyumva. Ashobora kumva ariko atatahuye. Igituma umuntu atahura na amatwi yo mu mutima niyo aza yumva. Ikiza gituma uwo muntu w'indani akanguka abasha kumva nuko wa muntu yasenze neza. Ababyumvise tuvuge ngo amen. Twongere kandi haleluya. Rero gusenga ni inzira umuntu wese azaganiriramo n'Imana. Abantu bajya bagira ngo abantu baganira n'Imana niba abandi bazabuzuzwa bakatubwira ngo Imana iravuze kandi zivuga. Imana data izivuga n'ukuri. Ababizi tuvuge ngo amen. Ariko hari n'ubundi buryo bukomeye Imana izivugiramo abantu. Imana izivugana n'umukristo wese keretse warasinziriye. Ariko igihe umuntu wese akiri maso,
Imana izivugana nawe kandi uko izivugana na bishop ntabwo ari kwizivugana nanjye ishobora kumvugisha nanjye iciye mu yindi nzira tuvuga ngo amen twongere kandi haleluya rero iyo dusanze imiyoboro yose Imana iziganiriramo n'abantu ari ziganiriza iciye mu ijambo zikinguka baza bavuga ijambo wowe ukaza wumva n'ijya ataravuga ukavuga ngo uwo mutiza niringiri yibagiwe impamvu niki arimo arumva ahubwo yadivasinze arimo aratera intambwe wowe utaratera kuko imiyoboro iza yumva yakingutse yose amen tuwe nkabagira uti haleluya imiyoboro y'Imana n'abantu izikinguka neza iyo witojeje gusenga nongere ikindi kintu kimeze nk'iki gusenga niyo ntwaro y'abakristo nico kigwanisha umugani w'abarundi cy'abakristo umuntu nakubwira nabi uzuja gusenga umuntu nagukomeretsa tukamukomeretse nawe hari ijambo rimwe nasoma nkumva riteye ubwoba gapa umuntu akihanukira akagukubita urushi kandi hari kantu kamwe wavuze kare abagabo baratananya amaboko hari abagabo b'amaboko akagucanira urushi rwiza ngo ukasura kandi ukagira gute ngo ugahindura undi musaye ngo asubire yongereye akubita hande muri icyo kintu kuntu kigoye kiragoye kuko twatubisobanura umuntu kugukubitsa ugasura ugateka ngo usubire ukubite n'ahandi ariko kandi birashoboka ababyumva tuvuge ngo amen ntibivuze ngo umuntu nakubwira nabi nawe ugenda usure witonde neza ugati nzamwitondera mucumite umusara azawugenda n'imyaka n'imyaka hari aho utaragera abakristo basenze ugasenga neza muri wewe hazamo ikintu citwa kubabarira muri ibyo yaravuze ngo ibyo bintu ngo siwezi mimi peke yangu kushinda mambo ya shetani hari ibyo ntogira gute ntushobora jyenyine kamere mereza umuntu ko muragira ngo ico kintu wopfa kugitsinda ariko tuza tubishobora iyo uzuganira n'Imana reka nongere kuri iki kintu turaza kuvuga ibice bigera nko kuri bitatu bigaragaza amasengesho y'imbaraga ariko mbere yuko mvuga iki kintu nongere nkubwire ngo gusenga ni inkingi ya mwamba y'ubukristo gusenga niyo nkingi abantu bubakiyeho ubukristo bwose torero ry'Imana gusenga suko abayumbe gusa gusenga ntabwo ari uko abapasiteri gusa gusenga ni umuntu wese ni umunyamasengesho usarire nibazo bavuga ngo abanyamasengesho ugasigara uzo bufite ikibazo umuntu wese ni umunyamasengesho nutakaza ikinyita citwa gusenga mu buzima bwawe iyo nzu izoba yoroshe imeze nka yandi Bibiliya ivuga ngo bamwe bubatse ku musenyi kuko ibihe biza bihinduka ngo haza indi sezo yari rimwo imiyaga n'imvura nyinshi byose byikubita kuri yanzu ngo kuko yari yubatse ahantu hatari fondasiyo ngo irasenyuka kandi gusenyuka kw'iyo nzu kwari gukomeye kubera iki yari yubatse ahantu hatari inkingi nyazo hatari urufatiro nyarwo rero gusenga ni inkingi cyangwa ni urufatiro rukomeye ubukristo buzabwubakiraho ikindi cyongeyeho niyo zirikomeye ubukristo buzabwicara bufite ububyutse iyo uhawe usenga uba uri kuganira n'Imana iyo uhawe usenga amatwi yo kumva Imana azakomeza agakinguka
niyo nzira izituma abantu bahicara bakomeza kwicara mu bubyutse. Imana ishimwe ko turi kumwe na muzehe wacu, ndamukunda kandi ndamwubaha. Uyu mubyeyi ngewe ntangira kumenya ubwenge ndi mutoya, tubigasanga aba barabizi. Uyu mubyeyi yabaga mu cyumba cy'amasengero, none dore n'ubu arashaje. Ushize naramurebye, hari urubuga tubanaho, mbona ukuntu ayabyindira Imana. Yamaye kadata, ndavuga uyu ni muzehe. Bwana Yesu asifiwe. Icyamufashije kuva kera twebwe tutaranabaho. Urabona ko nanjye urebye hano mu mutwe nuko akajoro kabaye, ibintu birimo biragenda bihinduka ukundi kuntu. Ariko namenye ubwenge ari umugabo mukuru angana gutya, mubona igasanga ari buba mu cyumba. Imana iguhumugisha muzehe. Ariko icyamufashije kuva cyagihe cyose akageza uyu munsi, hari igicaniro kitazimye. Haleluya. Kongere kandi haleluya. Ikiza gikomeza ibintu by'Imana muri wewe bigakomeza kugenda bikura ni igicaniro cyo gusenga igihe cyose. Genda usenge wongera usenge, utandukanye gusenga kwawe, kuko ariho zagukiriza, zatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Amen. Amen. Se ukura najanye hejuru ndagira ngo. Amen. Kongere kandi haleluya. Israel mbonye yarimze neza aravuga ngo genda usenge wongere. Ese uyu muntu n'umuririmbyi ngabo nkudufasha ku kantu. Genda usenge wongera usenge, utandukanye gusenga kwawe, kuko ariho nzagukiriza, zatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Genda usenge wongera usenge, utandukanye gusenga kwawe, kuko ariho nzagukiriza, zatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Genda usenge wongera usenge, utandukanye gusenga kwawe, kuko ariho nzagukiriza. Zibyo nibwira kubagirira, si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza n'abakunda. Yadusanze twigaragura, twivata itukuramo, iratweza iratubabarira, ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo. Reka mbabwire bene data, mureke tubikure mu magambo gusa, kuko gusenga si ukubivuga, gusenga ni ukubikora. Muri ibyo yavuze neza aravuga ngo genda usenge wongere usenge, kandi utandukanye gusenga kwawe, utandukanye. Iki ni igihe cyo gutekereza, ukongera ugatekereza, ugatandukanya gusenga kwa mbere no gusenga kwa kabiri. Mu nzira cyangwa mu by'ubwami bw'Imana harimo ibyumba byinshi. Ushobora kuba warinjiye mu cyumba cya mbere, ariko ntibivuze ko warangije. Haracari ibyumba byinshi mu gakiza utarinjiramo. Hari imbaraga zipushinga umuntu, hari imbaraga zifasha umuntu kuva kuri level ukinjira ku yindi level.
kuva mu mavuta ukinjira mu yandi mavuta. Aho wageze ntabwo hahagije. Kandi mureke mbabwire uburyo Satani azarwanya abantu azamenyera ibyo ukunda gusa. Iyo akuzi kuri umuntu ukunda kubyina ukabyina nyuma yo kubyina ukamuha agacupa ryabo azarimenyera akabigutega akabigira ubusa. Ariko bizarira ngombwa kuko igihe kimwe kibico kubyina ikindi gihe kikabigiye cyo gusenga ikindi gihe ugatera intambwe ukisonzesha ukareka kurya ugasenga. Kandi ntusenge nka kwa kundi abantu bari mu gusenga bakabigira ukundi kuntu. Umuntu yaje gusenga akamapostinga kandi kangomo ngo ari muri mudu y'amasengesho. Mudu y'amasengesho. Mudu. Akazagira cyo ngahagarariya bakerekana ukuntu mba bari ku musozi nimba bari mu biti akerekana mudu y'amasengesho. Ibyo byapfuye. Byabaye bya bindi Bibiliya ivuga by'abafarisayo ngo bazabaja mu mayira abiri bakereka abantu bose ngo dore twebwe turatandukanye. Gusenga ni ukubikora. Kandi mureke mbabwire gusenga nyako kuza gutangirira mu bwihisho konyine kukishira hagaragara. Tuvuga ngo amen. Kongere kandi haleluya. Gusenga kuzuye gufite ubuziranenge bwuzuye kuza gutangira mu bwihisho konyine ntuzuza kugutangaza. Ntibisabye konyine ngo uje kugupibliya ubwira abantu ko ngo afite amavuta yonyine azogira gute azuvuga. Ibase zonyine bizagira gute bizavuga. Uri murabikora bikore usubira ubikore zonyine bizavuga. Amen. Kongere kandi haleluya. Twe gusa nabikige tugira imitekerereze ihindutse kuko ibi bintu ntabwo ari ibikino. Ibi bintu ntabwo ari filime. Naratangaye kurya ako kujijuka ni byiza namwe bye nabyo bazarabaye tukiba mu giturage filime jewe narize ko ari inkuru z'ukuri. Nazaga mbona filime nkamangira ngo none na makuru yabayeho wotunda undi muntu ukuri. Noneho nagiye kubona sanga aho babashutinga kazamamubwira ngo subiremo ngo akamagira gutya agahimba inkuru umuntu akitonda akandika inkuru itarabayeho. Noneho utabizi ukazugira ngo ibi bintu ntabwo ari filime. Tora ry'Imana haleluya. Twongere kandi haleluya. Ntabwo ari filime. Ntabwo ari inkuru kazazinzi bazaca umugani bakavuga ngo habayeho nti bakamakubwira ngo inyabungu iravuga cyangwa ngo urukwavu ngo rugira ubwenge kuva twabaho twarubonye rugira ubwenge bwakoze iki. Ariko umuntu akamagutonda umuntu akamatarama ndibuka tukira abana bazagaca imigani mukamamutarama igicuku mukakigeza hagati ngo ko murumva imigani. Ibase ibi bintu ntabwo ari imigani. Haleluya. Twongere kandi haleluya. Hari Imana yo mu ijuru abantu baza gutaramira. Iyo bisha kuba ari ibikino ndababwira ukuri hari imyaka itari yo gukina. Aba basaza mwamona bicaye cyane kuri bayi nyuma ntiboza mu bintu by'imikino ntibyo ukunda. Amen. Twongere kandi haleluya. Birageze ko duhindura ibintu tumenye ibyo turimo. Kandi ikindi cyongeyeho twe gutinda kubiri gupfa ahubwo dutinde kubiri gukira kubiri kugenda neza. Niba hari umuntu wabyinnye igisirimba nabi ukubigiye kwica imbaraga z'igisirimba twese tuzi yakizimye nabi ubone yakibyinnye nabi hari abakibyina neza. Niba hari abasenze nabi tureke kureba abasenze nabi kuki tutareba abasenze neza tubafite. Mana ishimwe kuko hari abasenze neza. Niba hari aberetswe nabi hari aberetswe neza
kuki tutarebera kuberetswe neza rero ikibi cye kuganza icyiza ahubwo iteka ryose icyiza kiza kiganza ikibi abantu barimo kwirirwa bakora publicité y'ibibi nimba habaye agakoryo kangana gutya umusore yakumwe azango kiza ubusore arabubagira akomuza abasore zanibuka ibyo twazaga dukina ukubusaza bwaratangiye narabyumvishije hari ibintu ntekereza nanjye nazaga nkora ngiye ku giti cyanjye nkaho gatekereza ubu ngubu wombwira ngo mbikore ibitangaza byo ubuto nimba yakoze akantu bitekereza nyine kuko zabaye uko ariko hajya kusengerwa iwacu ego Bwana Yesu asifiwe. Kongere kandi haleluya. Narivuze kuri iki kintu mureke twige icyiza twe gutinda ku kibi. Niba hari abari gukiranirwa hari abakiranutse. Niba hari abari kwikora nabi hari ababikoze neza. Tubafatireho urugero tuzigireho. Abakristo tugakora mu itangazamakuru ry'ibibi. Kuki tugomba gukora mu itangazamakuru ry'ibibi? Hari ibyiza byinshi tugomba kubwira abakristo n'ubuzima bwa Kristo tukabugaburira ibyiza. Fatkanye tuvuge ngo amen. Twongere kandi haleluya. Imana ishimwe cyane. Gusenga bene data. Gusenga mu buzima bwa Kristo. Hari umugabo wanditse aravuga ngo birasa n'ubuzima bwo guhumeka appareil respiratoire y'ubuzima bw'umuntu ngo iyo hawo abizana tumindagira ngo mubyibukaho noneho bazavuga ngo iyo ukuruye uzukurura oxygen ngo warekura gaz bituma ngo umubiri urushaho kuba mwiza n'amaraso gato akavamwe imyanda ngo kubera kuko umuntu abarekura ibibi bikavugenda ibyiza bikinjira muri wowe. Rero iyo turi gusenga tuba turi gusohora imyanda tukishiza umwuka mwiza. Amen. Twongere kandi amen. Taravuga iki kintu reka nongere mbabwire ngo uburemere bw'amasengesho ntabwo buzanwa n'igihe wagize. Uburemere bw'amasengesho biza bizanwa nuko wabikoze. Donc uburemere bw'amasengesho ni uburyo wayakozemo nibwo buremere bwabyo. Ushobora kumara ukwezi. Hari umuntu wigeze kumbwira ngo nzova mu cyumba ngo ngo azova mu cyumba yasubiza ngo nadasubizwa ngo azogipfiramo. Wopfa bakaguhamba bakazana igitaka bagafurira tukakwibagirwa. Ifilimi kizinga tukakwibagirwa tukagufuta mu bwonko. Imbaraga z'amasengesho igishobora guhindura icyo uri gusengera biravana n'uburyo uri kugikoramo. Yesu yajaga gukora ibitangaza. Bibiliya ntizitubwira ngo yarindaga. Amen. Kongera kandi haleluya. Nanezezwa ari umuhanuzi nkunda muri Bibiliya, umuhanuzi witwa Eliya. Eliya haraho uzisoma Bibiliya kumva yazaga avuga ukagira ngo none niwe ubikora ntabwo ari Imana. Ariko kuko yari yizeye Imana iba muri we. Yazaga bivuga kandi atavuganye n'Imana bikaba. Uravuze ko ndi umuhanuzi w'Imana ati yego. Umuriro wiruruke aha tuhagaze. Umuriro kamanuka. Kubera iki yarazi kiri muri we. Atukuzo Yesu. Kongera kandi haleluya. Hari imbaraga z'amasengesho ariko amasengesho wakoze neza.
natekereje ibi bintu ngiye kuganira z'amasengesho y'imbaraga. Igice cya mbere cy'amasengesho y'imbaraga n'amasengesho yo kwizera. Amasengesho yo kwizera. Isomye muri ibi bitabo z'ubutumwa bwiza, Matayo, Marko, Luka na Yohana, zakunda kuvuga inkuru za Yesu, ibikorwa byose Yesu yakoze. Muri ibi ngibi havugamwe amakuru n'ibitangaza bikomeye byose Yesu yakoze. Ariko nagiye nkurikira sanga mu bintu byatangaje Yesu, mu bintu byakoze ku mutima wa Yesu, ni igikorwa cyakoranywe kwizera. Abumva tuvuge ngo amen. Igikorwa gikoranye kwizera. Habe n'ijuru zari gitinya, gifite imbaraga ndakumirwa zikomeye. Hari ikintu kigeze kuntangaza, numva ndisomye, numva nararisomye ndasubira ndarisoma, kandi iri jambo ndarikunda cyane. Haza ngo abagabo bane bari bafite umurwayi wabo, bamwikoreye ku nderezo. Noneho ngo bageze ahantu Yesu yarari i Kaperinaumu. Noneho ngo bahageze basanga abantu buzuye, hari ukuzura bakuzura bakarenga kuzura. Ntihari n'ahantu ngo wotera intambwe ngo winjire. Ariko bari bafite ikibazo, bari bakeneye kubona Yesu. Noneho ngo kuko abantu bageraga no hanze baratekereza bavuga ngo nta bundi buryo buriho twobona Yesu. Muri bo sinzi uwagize inspiration, ariko yari mu Imana. Noneho baratekereza aya mabwiro bavuga ngo twurire hejuru y'inzu, dusenye inzu. Ese torero ry'inzu yari yabo? Usomye Bibiliya text bivugamo inzu ntiyari yabo, yari inzu y'abandi. Kandi iyo nzu kandi nta nubwo yari ya Yesu, yari y'abandi. Ariko barurira basha hejuru barasenya. Aragatabo kamubwira nigeze gusoma ka commentaire biblique karavuga ngo burya ikintu kirusha ikindi imbaraga. Ico bari bakeneye cyari gifite imbaraga kuruta ikiguzi c'ico bandi bagiye gusenya. Baravuga ngo ikiguzi biri budusare cyose turemera tugitange, ariko uyu muntu wacu agere kuri Yesu. Dufatikanye tuvuge ngo amen. Twongere kandi haleluya. Ico bidusaba cyose aba bantu bari bafite kwizera. Ku yose bidusaba, nimba gusenya inzu tuyishura, inzu twoyigura nako turazigiriza iwacu, ariko uyu muntu wacu ntidushoboye kumukiza. Yesu wenyine ni ufite imbaraga zo kumukiza. Ngo bemera ku byose byari kubasaba kugira ngo umuntu wabagera imbere ya Yesu. Akihatibuka bamurukije, Yesu arabareba aravuga ngo kwizera kw'aba bantu sinoceceka habaye igikorwa kimeze gutya. Amen. Aramubwira ngo haguruka, bizaha byawe urabibabariwe. Amen. Undi muntu navuga kuri iki, Bibiliya tubwira ngo umunsi umwe Yesu aragenda, yarajanywe n'umukuru w'abasirikare. Amujanye ngo aje gusengera umwana we wakire. Uwo nawe ari ukwiwe, kandi nawe yari yateye intambwe nziza. Ariko ahura n'umudamu wari wuzuye kwizera kuzuye. Usanire haba abantu bagira kwizera kuzuye. Kunda gusengana n'umuntu ugira kwizera mu abantu n'Imana. Ariko uzi gusengana n'umuntu yakubwira ijambo ukaza wumva karasenga yizeye. Haba abantu bagira kwizera guke, muzamwa ngo dusengere iki kintu, mugahamagara Imana yo mu ijuru, Imana izayumva. Mwamara gusenga mwaje gutaka mbakubwira ngo tuzosubire tuduhure kandi dusubire tugisubiremo. None se nta namatuki wowe urarupima ngo urebe ko nukuvuga ngo wari kusuka nk'amazi ku mugongo w'ibata, zatambutse zagiye nta na kimwe cyasigayemo.
umuntu utaragira n'iminsi ibiri wa munsi mumaze gusenga ngo tuzosubire kandi duhure dusubire tugisubiremo. Kwizera kuke. Ariko uyu mudamu iwe aravuga ngo ninja muri protocol zose zisabwe kugira ngo mbone Yesu birangora. Yesu ijambo rya mbere none hari yivanzemo n'abasirikare yaragiye mukuru w'abasirikare. Nihagira undi muntu ushaka kwitambika adevye Yesu none singuvu zabigishwa ba Yesu harazamo n'inguvu za gisirikare kuko yamaze kwemera haragiye. Ijambo ryongeyeho hari abigishwa bajyanaga nawe bamukoreraga protocol yose nziza. Noneho umudamu ngo abire aravuga ngo ngewe gusa icyo nkora ndakira ni nkora kuri Yesu. Yamacengera muri ba bantu gahoro gahoro. Aracengera nkuko ukwamukata muri aba bantu ngo agire gucyabona yegereye Yesu ahari agira gutya. Akumva akakantu gaso ngo marara rekura rigendera. Yesu yamahagarika konva yose arabubwira ni muhagarare. Bankozeho. Petero ngo ari umugabo utazwuniganwa ijambo. Yambwira ko Yesu bagukozeho muri aba bantu bose wewe twagerageje twakuvuga. Ariko ntako wovuga ngo baguko natwe kwebwe suko dukoraho ko baradukandagira. Ibintu bimeze abantu ni benshi. Yesu arabubwira ati umva Petero kibazo gira. Wewe uzureba n'amaso y'abantu. Iyo wumva ibintu byose uzubishyira mu bwenge. Yesu ikintu cyamukozeho ntabwo ari umwenda yakozeho ukubokora kuri rikota ari cyo no. Yesu yari yakozweho no kwizera k'uyu mudamu. Babuzumfite uvuga ngo amen. Twongere kandi haleluya. Hari abantu bajye basenga. Reka nkubwire ikintu kimwe. Ushobora gusengana amagambo make umwanya muto ariko ugakoresha ikintu cyo kwizera. Agakorwa kangana gutya ko kwizera kararuta kwisonzesha iminsi 40. Inzara ihaye kurya ikakurya. Iyo wasenze nabi wogira n'iminsi 100 ukananuka ukaba magufwa ariko ukava muri kwa kundi kuko wasenze nabi. Hari amasengesho mukwazaga dukora nimba byari ubwana. Gihime twigaza gusenga tugira iminsi 7 tutarya tutanywa ibuvira. Amasengesho twakoranye n'abamuhirwa muhirwa waruba hano wari umuyumbe. Kwari turi kumwe n'abamuhirwa n'abandi. Iyi minsi 7 tutarya tutanywa mu kwizuba ry'ibuvira turapfa neza. Bukeye pastor aratubaza amarehemu aratubaza ngo ese mwari mu musengera iki? No kuri Imana ibisubizo twamusubije. Akunyamitavu bishoboka nawe ko yarahari. Nimba yarabibonye. Kwabikoraga harya muri Estagriko. Aratubaza ngo ese mwari mu musengera iki? Ibintu twarimo dusengera sino bimenya. Ariko byari mu iminsi 7 utarya utanywa inzara ikakurya neza ukaza wumva ku icuya cyose ko ki. Gwageza ahantu ukazunanirwa kweguka. Ukaza wumva aho uryamye kuranyerera. Ukaza wumva kuranyerera. Kubera iki? Ariko icyo nshatse kuvuga niki? Nshatse kuvuga ngo intego twari dufite ikomeye yo gutumugira iyo minsi yose yari mu akajagari. Twarasenze ngo tugeraho bamwe bagacika bakaja gufroda. Amubo twari turi kumwe bakaja gufroda ibiryo kubera inzara yatwishe ibuvira. Uzubwira ubwo munsi umwe ukagaza ni mugoroba ukaza wumva nk'iserero ukabona utunyenyeri mu maso. Ababaye ibuvira barabizi. Haleluya. Igikorwa gito kingana urwara cyo kwizera kiraruta amasengesho ushobora gufata igihe kinini arimo akajagari. Nuja gusenga neza uza witonda utekereza. Umugabo umwe muhanga yaranditse aravuga ngo nuja gusenga ngo ujye utekereza ufata umwanya munini wo gutekereza ngo kuruta wo gusenga. Ngo kuko nutekereza neza ngo uzokoresha ibuye rimwe rimeze nk'irya Dawidi yicishije Goliyate. Ariko nusenga cyane utatekereje ngo uzotera amabuye 1000 yose arasubusa. Rero gusenga kwisa nukubanza ukitonda kandi ukamenya icyo ugiye gukora.
ugakoresha kwizera uzatsinda urugamba rukomeye. Dufatikanye tuvuge ngo amen. Twongere kandi haleluya. Ikindi kintu cya kabiri, isengesho ry'imbaraga rikomeye ni isengesho ryisunze ijambo ry'Imana. Burya isengesho ni isengesho ry'ijambo ry'Imana. Niba hari inguni ikomeye ushobora gufungiramo Imana ikananirwa kuvamo, ni ukuyibwira ngo Mana waravuze ngo. Iyi Bibiliya mubona niryo tegeko nshinga ry'abakristo, loi constitutionnelle y'abakristo ngiye. Buriya itegeko nshinga ry'igihugu niryo rikubiyemo n'andi mategeko yose kugeza no mu mategeko yo mu mabanki, amategeko yo mu makoperative, amategeko yose aragenda agashamikira. Nta tegeko rishobora kuzamo, abantu bize durabyenda babyumva kundusha, nta tegeko rishobora kuzaho mu gihugu rikontrediza itegeko nshinga. Kibishoboka. Itegeko ryose wokora rigomba kuba rifite reference ku itegeko nshinga. Rero itegeko nshinga ry'abakristo ngiri, iyo ugiye kuburana mu rubanza ibintu biza bikorwa, ntabwo haza hakora amarangamutima. Abacamanza nibo ba mbere. Nguze nk'unushika mwamutangira urire nkabe bene wacu b'abadamu baraza babishobora cyane. Ngewe n'umuntu azapfa kugira ngo ndire bikanga, nkumva ikintu hano ariko kurira bikanga. No kugira ngo uje mu rubanza wamutangira ngo urire nguzugira ngo aza kureba gusa ati madayi hangana. Maze murebe mumuhe ku mazi yabe nkungu. Akakurinda kakantu kamara kwika ngo subira uvuge. Uravuga ibintu bishinze ku mategeko. Nubwo wowe ufite ukuri ukabivuga nabi uzutsindwa. Buriya mu magereza twigeze gukora muri ministeri imwe yari iyobowe na bishop wacu ya prisoners kujya gusura mu maprison. Mu magereza hagwiriyemwe abantu ibihumbi n'ibihumbi barenganye, babeshewe ikintu gusa, ariko kubera kuko amategeko yafuye kugira gutya akamuhambira neza, kwezi kugashira ukundi kugashira umwaka myaka, bakayimukatira kandi akayimara yararenganye. Amen. Twongere kandi haleluya. Ntabwo icyo kiza kikurengera imbere y'urukiko nukuvuga ngo iki kintu itegeko rivuga gutya. Niyo mpamvu iyo ugiye kuburana nubwo waba utafite amafaranga uyashakisha, ugashaka umwavoka, nukugira ngo iwe azi ibyo bintu, icyo kibazo ufite, azi itegeko rishobora kukurengera. Atukuze Yesu. Kubera kwazi itegeko rikurengera, niyo mpamvu azashika akavuga ngo uyu muntu mukiriya wanjye hari ingingo imurengera niyi bakamara kubwira ngo taha. Akabacamanza n'abambe bagira imbaraga mwa abantu b'Imana. Azamavuga ngo kuva ubu nyine ukuvuye muri gereza, uyu muntu mwama mumuheza twibo twose ale wamuhita utaha. Filimi kabirarangiye kuko yaruciye. Kubiteka akanyundo kabo gusa ngo ta birarangiye. Amen. Abakristo natwe dufite itegeko riturengera, ni ijambo ry'Imana. Iyo haje gusengera ikintu ujye ubanza utekereza umenye ngo ese ijambo ry'Imana rivuga kuri iki kintu. Niba ari ikintu kitajanye n'ubushake bw'Imana, ntuje kwivuna ngo uje gusenga. Senga Imana ikigukuremo ubabarire ubirekeraho. Niba ari ikintu kibi kireke, Imana ntizikora ibibi. Noneho mureke babwira ikintu kimwe. Sinzi umuntu kigaragazo yigeze kugira, araza arandeba kandi n'umukristo wanjye.
arambwira ngo pastor ndabizi kuzusenga ndagusabye umfashe dusengera uyu muntu yarangoye apfe ndamureba nkamureba mu maso nkareba apfe none akabari njye utangira kugira isoni nk'ahari njye wabivuga udusengera umuntu apfe kugira ngo mbone argument zo kumukansoringa yo ese turasenga gute turavuga ngo mana umwice apfe nkama numviwe yaje yarabitekereje yarabipakije umutima we biruzuye umutima ndavuga ngo mana ufashe nde ukuntu kansoringa uyu muntu atahe atari umwicanye atahe ari wo gukiza abantu byansabye imbaraga nyinshi kugira ngo mukuremwo imana ntabwo ari ibintu kuzukora wogenda ugasenga ugasubira ugasenga warasengera ngo abantu bapfe yakoze ibikize imana ni nyembabazi kuruta kubitekereza amen kongera kandi haleluya nuja gusenga uza witonda ushaka ijambo ry'Imana nk'itegeko rikurengera ibwire ngo mana aha hantu ese Matayo ntiyo ntiba muri Bibiliya ibamo iyi verse aha hantu havuga ngo nidusaba tuzohabwa n'urugero ese si wewe wabivuze si ijambo si ryawe nuja kwishuza uyibwire ngo waratubwiye ngo nidusaba tuzogira gute tuzahabwa ariko kandi subira ugenzura icyo wawusaba nimba atari kibi niba ari cyiza udasaba nabi rero gusenga kwawe kose kugomba kuba kwishingikirije ijambo ry'Imana ngiryo isengesho ryuzuye imbaraga rikomeye ribasha gusenya ibihome haleluya twongere kandi haleluya tabatwaye umwanya munini reka nsozeze kuri iki kintu kindi isengesho rindi rikomeye Bibiliya ivuga ni isengesho ryo kwinginga gutitiriza usomye mu gitabo ubutumwa bwiza bwa Luka 18 umurongo wa Bibiliya ivuga amakuru y'umudamu w'umupfakazi umudamu usari hari abadamu bararutana nyamara bubahwe gose Imana ibahumugisha ariko namwe murarutana n'abagabo bararutana Bibiliya ivuga ngo uyu mudamu yari umupfakazi ariko ngo akagenda kumucamanza akaza kumubwira ngo ndengera ariko uyu mucamanza Bibiliya imuvuga nabi mwa abantu b'Imana mwe ngo yari gito gihekera abandi bito byose bibaho utubaha abantu udakunda abantu umutima mubi Bibiliya y'ikirundi ivuga ngo yaragabitanya yari umuntu mubi gito ariko ahura n'umudamu nyamudamu bakamuzindukira mu gitondo umuntu ninde bakagenda ati nguyu ni umudamu uraha ati databuja ndengera yamubwira singasubire kukubona kuri iki gipangu wumvishije tego wumvishije ego gataha bakiryamye batarabyuka kumva kandi ngo ninde ni wa mudamu arikuza umuntu wanze ukazuga mukamubona none akaza gukomanga kandi abaturage bafite ukuntu bikomangira disi nta discipline nta kintu yumvise mutamuza ahita kubita cyane ko batoye ibuye igipango ikoko abakiretiriye uyu ninde kandi wa mudamu niki kandi madasina kuye gute databuja ndenge narakubwiye umunsi umwe nzakwereka singasubire ninkubona hano uzobona ibizakubaho umudamu ati sawa butaracha bakibagisukya abasinzira bya bitosi bya mu gitondo umugabo ngo yigira inama mu mutima aravuga ati yiwe naramukanze biranga ubwira nabi biranga ndamutuka biranga mukanga ko nzamufunga biranga yarakomeje ngo yigira inama mu mutima aravuga ngo nubwo ndi gito ndi mubi ntiubaha Imana n'abantu uyu wewe kugira ngo niha amahoro
nuko mukemura ikibazo. Ijambo zavuga ngo umugani twigisha gusenga tudacogora. Isengesho ry'imbaraga ku buzima bw'umukristo ni ugusenga ugasubira ugasenga. Ukongera ukagira gute? Ugasenga. Wa muri byo yavuze ngo genda kandi usenge wongere usenge. Iyo usenze ukongera ugasenga ugasenga. Bibiliya yavuga ngo se ko tuzi kugira neza kandi turi babi. Ngo data uri mu ijuru ntazarusha kutugira neza. Dufite inyungu nini yo gusenga. Bakristo iyo dusenze tuza tugaburira ibyuzura byose by'ubukristo, kwizera kukazamuka kukagira imbaraga. Iyo kwizera kwanyoshwe hari biza bitubaho. Akabazo kaza gahinduka ikibazo, agasozi kaza gahinduka umusozi, akoroshe kaza gahinduka igikomeye. Kubera wewe gusenga kwaranyoshwe kugenda kunyuha kuba guto. Imbaraga zo kukugira guto, igito kiza kiba kinini. Akantu kose gato gato kaza kagenda kaba kanini. Ariko iyo wasenze neza, ikibazo hari imbaraga zo muri wowe zigihindura akabazo. Hari umushe avuga ngo amen. Umusozi uzuhinduka agasozi, umutwaro bimwe tuza tubisuzugura tukabirangiriza mu kubisuzugura. Kubera iki? Wigaburiye imbaraga zo gusenga. Mani baho umugisha kubwira ijambo. Amen. Reka dufatikanye twese dusenge tubone gutanga mikrofone. Turagushima Mana ya Israeli. Turagushima kuko buri mwe wese uramuzi. Ariko ibihe nk'ibi tukeneye kongera kandi twongera imbaraga. Twongera imbaraga man. Twongera imbaraga man. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Twongera imbaraga man. Bando salai from the gas. Petela from the mirgalas anyway. Johnny sa somere meredelas enigle. Sans la uniforme de la chaîne froclaire d'Aïs. Bina tanda alir que solo brinima. Ndakwinginze Mana ya Israeli. Mana izayumva gusenga. Mana iba hafi y'abayihamagara ku manywa na nijoro. Ndakwinginze ngwino ku itorero ryawe. Hembura imitima ya buri muntu Mana. Hembura ubwoko bwawe. Haragaze ko twegera kurusha. Twinjira tukongera tukagera ku yirundi rwego. Twinjire